Zašto sam ja sa Lomingom došla čak do ovde? Ovo je stvarno divna banja, divna priroda, divan medicinski deo za oporavak slomljenog srca i za oporavak od nekih išijalgija, srčanih problema i tako dalje. Ali spa je ono što mene najviše interesuje, jer moje srce nije slomljeno, ali zato telo traži malo održavanja i malo odmora i malo relaksa i mislim da sam na pravom mestu. Evo, ovde sve divno miriše, čisto je, fantastično. Biljana, pa dok mi radimo, ti se ovde tretiraš. Neko mora i da uživa, zar ne? Vidim da si jako dobro raspoložena. Šta si sve radila? Radila sam medicinsku masažu ovaj put. Da isprobam, pa ćemo sledeći put nešto drugo. Šta imaš neke probleme? Jeste, zbog stalnog sedenja u agenciji i putovanja. Znači treba malo relaks masaže, medicinske da se razbije malo. Dug je dan, šta si još planirala? Sad ćemo malo na bazen, pa u džakuzi i tako. Pa divno, tako ću i ja valjda, ako ikada završimo ovo snimanje. Uživaj, Biljana. A nas će kroz čarobni svet spa provesti gospođica Marija Ćurković. Marija je ovde glavni menadžer i odgovorna za sve što se ovde dešava. Pod njenim budnim okom odvijaju se razni tretmani. Vi imate stvarno veliku ponudu. Jeste. Ajde, šta biste vi meni preporučili? Učinite nešto da izgledam kao da imam 52. Može. Mada mislim da to vama ne treba, ali mi ćemo se potruditi da za kratko vrijeme, recimo, opustimo kompletno tijelo, da vam ponudimo neki od naših rituala, na primjer dragulj okeana. Wow! Ili možda čak da uradite to u kombinaciji sa maderoterapijom lica. Prije toga da budete malo u našoj termalnoj vodi, da se opustite i nakon toga sve to da završimo sa nekim divnim spa pedikirom ili manikirom i da to sve upakujemo sa fantastičnom frizurom. Znači možete sve da uradite za 3-4 sata na jednom mjestu. Jel može? Može. Super onda. Ali ajde da našim gledaocima Suzaninog izbora, malo pokažemo ovaj spa, da napravimo jedan krug. Može. Samo izvolite. U stvari, mi ćemo da krenemo ovako od repa. Obično kad sve završimo tretmane, dođemo u frizerski salon. Ali frizerski salon izgleda stvarno super. Jeste. Ovo je naš beauty dio, znači ovdje radimo frizerske usluge sa Joico preparatima. Inače, u kompletnom centru koristimo samo profesionalne preparate i možete da se slobodno prepustite rukama naših stručnjaka. Tu je 19 mladih ljudi u timu i sigurno nećete pogriješiti ako isprobate neko od usluga. Znači, u ovom dijelu još možete da vidite prostoriju za manikir sa ProNails preparatima i onda ćete vidjeti našu prostoriju za kozmetiku lica i tretmane tijela. To me zanima. Dobro, da pogledate kako to izgleda. Dakle, kao što vidite, ovo nam je prostorija koju koristimo za pedikir i po potrebi tu radimo različita pakovanja tijela, pilinge, anticelulitne tretmane, neke od rituala, znači u kombinaciji sa pedikirom. Evo, nalazimo se sad u prostoriji za tretmane lica, gdje radimo znači vrhunsku njegu kože lica sa Talgo kozmetikom, koja je naravno plemenjena različitim vrstama masaža. To je razlika između običnog kozmetičkog salona i ono što mi radimo u našem spa centru. Evo nas u zatvorenom bazenu. Temperatura je, boga mi, visoka, a ja već teško dišem. Naravno da sam u kupaćem kostimu, drugačije bi bilo. Šta sve ima u ovom bazenu? Tu su neki posebni masažeri, džakuzi, briznice. Jeste. Dakle, ovo je rekreativni bazen sa posebnim mlaznicama za ovaj dio trapezijusa i vrata. A također imamo i novi dio koji mi nazivamo Green Spa Oaza. Tu imate džakuzije za odrasle osobe.
ovo je naša mala oazica sa džakuzijima. Imamo tu jednu stazu za šetnju, znači za masažu stopala. To je naša mala staza za šetnju. Imate knaj proceduru sa toplo-hladnom vodom, znači za ubrzanje cirkulacije. I nakon svega toga preporučuje se 15 minuta da odmorite na toploj anatomskoj klupi. Ovo je VIP spa oaza, znači naš prostor namijenjen za parove ili generalno za dvije osobe. Dakle, osobe koje uzmu neki od naših paketa u VIP oazi mogu da koriste jednu malu biosaunu, džakuzi za dvije osobe, da borave u ovom prostoru, znači odmaraju se nekih sat vremena i nakon toga je neki od rituala koji je obično kombinacija pilinga, pakunga i masaže tijela koji rade, znači, naši terapeuti na 2 stola istovremeno. Ovo je nešto što ja još nisam videla, zove se Oriental. Tako je. Vi ste sada u Oriental oazi. Mi inače gostima nudimo 2 oaze, Kardial i Oriental, tako da u našem svijetu sauna mogu da uživaju u parnom kupatilu, finskoj sauni i infracrvenoj sauni, a uz to imamo još 2 prostora za odmor i relaksaciju, pošto je to obavezno nakon što se boravi u saunama, je li tako? I možete ovdje da upotpunite to sa vodenim sadržajima u našem profesionalnom džakuziju ili da kombinujete sa rekreativnim bazenom. Došla sam u banju Vrućicu, zahvaljujući Lomingu, i hvala im što su me doveli ovde, jer sam otkrila jedan stvarno neverovatan svet spa i wellnessa spojen sa fantastičnom prirodom, sjajnom uslugom i divnim ambijentom ovog hotela Kardial. Ali može sad mojih 5 minuta? Može. Sad dolazi mojih 5 minuta. To je Suzanin izbor. Gledajte.